Okay, no kujandama. No kujandama. Kandi imbere harimo amazi. Gihorana amazi. Tamabere matoyi. For sure. Cyane. Bivuze ngo naguri isugi. Ndiyo. Niyo. Oge nsubiriremo. Icyo kintu kiva amazi. Kirifunga kikanifungura. Yego. Gikikijwe n'ubwoya ahantu hose. Yego. Imbwa yo ikora iki? Aha. Selector Bombo Platina, the soft dancer, aka the hottest city papa, official selector Badman once again. But if you understanding what I'm saying, this is a short public interview and the Lord Show Entertainment. Hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano muri Kigali. Wayaseye my people baby. Bakwita Vanessa. Bakwita Vanessa. Uyu mubibi muramumenyere kuri challenges zitandukanye. Vanessa ari ready gusubiza ikibazo cyanjye. Yego. Mese fresh. Okay, let's go. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tuzi ko umuntu anywa amazi. Turi ku bintu bijyanye no kunywa, si byose? Yego. Already. Hanyuma inka nayo iradahirwa cyangwa se iranywa. Imbwa yo ikora iki? Imbwa ikora iki? Aha. Inywa amazi. Inywa amazi. In the section comment muzatubwire se imbwa inywa amazi. Why I say my people just we out. Thank you so much. Selector Bombo Clat hano ndi kumwe n'umukobwa umeze neza cyane fresh ewana kugira ngo icyana turi kumwe hano ni Gucci and Gucci. Eyo baby imeze bitese? Fresh message. Amazina bakwita nde? Giza Rayana. Giza Rayana. Okay, Giza, are you ready gusubiza ikibazo cyanjye se? Yes, I'm ready. Imeze neza cyane. Okay, mu rurimi rw'ikinyarwanda tuzi yuko umuntu anywa amazi, sibyo? Yego. Inka ziradahirwa cyangwa se wenda nazo zinywa amazi. Yego. Imbwa ikora iki? Imbwa ikora iki? Iramoka. Turi ku bintu bijyanye no kunywa. Ku bintu bijyanye no kunywa. Umuntu anywa amazi. Namushaka kumenya imbwa yo yinywa iki? Cyayikora iki? Ikora iki muri ibyo byose? Irajabata. Irajabata. Byanyarutse no kujabata. No kujabata. Try once again. Okay, no kujandama. No kujandama. Already in the section comment muzatubwira ibyari yaragiye kubikora ariko abuza akantu gatoya. Ongera ugerageze. Ijabase. Ijabase. What the fuck? Yes. It's about to go down. Yeah, nuko ngo twe tugafunze in the section comment muzatubwire ngo wagwane bimeze bite. Ese imbwa yo ikora iki? Umuntu anywa amazi, inka ziranywa cyangwa se ziradahirwa. Imbwa yo ikora iki? We out. Okay, Selector Bombo Claten, MC the soft dancer, aka the hottest teach papa, official selector Badman once again. But if you understanding what I'm saying, this is the short public interview and the Lord Show Entertainment. Hano ndi kumwe n'icyana kimeze neza cyane nubwo ndi kukirebera mu bicu fresh urumva ariko nyine wayase turi kumwe. Amazina witwa? Sara umeze neza? Meze bien. Meze fresh Cyane. Already gusubiza ikibazo cyane? Nana babaye ko kitaba gikomeye sibyo? Kitaba gikomeye. Meze birakaze se? Okay. Nagari byadanje. Okay, ni ikihe gice ku mubiri w'umuntu sibyo? Umeze neza? Meze neza. Ni ikihe gice ku mubiri w'umuntu kitajya kivaho izuba, kitajya kigwaho n'imvura, ariko nyine icyo gice giharana ububere cyangwa se wenda kikaba kinatose, icyo gice cyaba ari iki? Igice? Nsubiramo neza. Ni ikihe gice ku mubiri w'umuntu sibyo? Ntikijya kivaho izuba, nta nubwo kijya kigwaho imvura, ariko gihorana ububere. Ntago kivaho izuba n'ikijya kinagwaho n'imvura. Okay. Ariko icyo gice gihorana ububere cyangwa se gihora kinatose, icyo gice cyaba ari iki? Ni ijisho. Ushobase? Ni ijisho. Okay. N'ubundi hanze ku izuba kandi imbere harimo amazi. Gihorana amazi. Okay guys, in the section comment muzambwire icyo gice cyaba ari iki. We ambwiye ko ari ijisho, ese byaba ari byo cyangwa nagacyo? We out. Selector Bombo Clat hano ndi kumwe n'inani imeze neza cyane. Baby, are you ready gusubiza ikibazo cyanjye? Yes. Umeze neza? Reba muri kamera fresh kugira ngo banze umbwire ibyari byo wagwana. Selector Bombo Clat nate yeah. Umeze neza se? Meze neza cyane. Amazina bakwita nde? Banyita Zabit Ayana. Kira ni gituru kureba hara hejuru. Ni kizuba? Ira ni izuba. Ni izuba. Umeze neza twagiye, okay. Ni irihe jambo sibyo? Boyfriend wawe yakubwiye mwambaye ubusa akanyuka kumva ahita wambara.
What? Ni irihe jambo boyfriend wawe yakubwiye mwambaye ubusa ako kanya ukumva wahita wambaye imyenda ukigendera? Ngo mfite nyine yarambwiye ngo mfite amabere matoya. For sure. Cyane. In the section comment muzatubwire watagwane my people ngo bimeze bite. Watagwane my people ni MC The Soft hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Saro meze neza se? Meze neza. Are you ready kuri aka challenge? I'm ready. Ugiye kunsubiza icyo kintu ni igiki kiri ku mubiri w'umuntu si byose? Icyo kintu kiva amazi gikikijwe n'ubwoya ahantu hose. Yego. Kirifunga kikanifungura. Sometimes iyo kibabaye kiranatukura iki kintu cyaba ari igiki? Ongera nsubiriremo. Icyo kintu kiva amazi. Kirifunga kikanifungura. Yego. Gikikijwe n'ubwoya ahantu hose. Yego. Sometimes iyo kibabaye kiratukura iki kintu cyaba ari igiki? Ndumva nyine ari Nje ndumva nyine urumva Niki? ari ijisho. Ijisho? Already? Nibyo. In the section comment muzatubwire watagwane icyo kintu ni igiki we atubwiye ko ari ijisho. Already we out. Hello baby, bimeze bite? Sawa. Umeze neza se? Yes. Wallahi, ibyo ni bikindi kureba se. Hari ibintu bidasanzwe kabisa si byose. Man, ko ufite iminwa myiza se. Nanjye ndi mwiza. Okay, say dang. Dang. Okay, 360 for the camera, 360 for the viewers, 360 for the gang. Why I say you my people ngo bimeze bite? Okay, already gusubiza ikibazo cyanjye. Gira ijambo rimwe umutipe wakwatse ubusugi bwa mbere. Senda mubwira ngo iki? Umuntu wakwatse ubusugi uramubwira iki? It's about to go down. Iki? No, nacyo. Nacyo? Bivuze ngo ntabwo uri isugi. Ndiyo. Niyo. Uriyo. In the section comment we out. Yeje uzatubwire ngo ni bimeze bite.